mwabasore muko murakora iki? Murabe bituza mufite, murabe imbaraga mufite. Ubu mwese mwogira kampuni mugashaka ibyangombwa muri Kongo mwakwimba izahabu na hano mu Rwanda zirahari ya hantu hatarakaza, ariko kubera kutimenya mwe ngo yatinze dusirimbe. Mugiye gusirimba murake turushika isirimba, twaragisirimze twadukora. Nagaza ngenda mu murima ngatema saa 12 za mu gitondo kugeza nico kitunani tukaririmba, ariko kugira ngo uvuganire undi riye ahubwo uvuga amakosa ye aho kuvuga ngo inkomezi ziwahoze. Nazanye ijambo mw'Abanyafrika mwe mujye kuvuganira. Mbingu zikiondoka nchi zikitoweka, amini ataona zinadumwe. Mbingu Baba, mbingu zikiondoka, nchi zikitoweka, amini katisi la kotila ba yai chiziki toweka, amilia ataona hadisi natu. wabwicubahiro kuko nibyo wateguye uyu munsi wa none. Muririmbyi niko yirimbye aravuga ngo nina furaha tele moyoni mwangu, kuimba wimbo wangu ni wimbo mpya, nizitowe habari za safari yangu, ya kwamba duniani tupo wasafiri. Undi araririmba aravuga ngo mwisi si wacu, si wacu, mwisi si wacu, si wacu. Gihugu cyacu kiri mu ijuru, twariho dutegereje umukiza kwazava, aje guhindura imibiri yacu ayishushanye n'ubwiza bwe. Utagiriye neza bicaye hano abasize ibitanda abanze gusinzira, kandi waravuze ngo bafite ibitekerezo byiza, nawe uzubitera inkunga. Ndategetse kubwa ijambo ryawe, ukigejeje aya masaha wese ufite ikibazo nigitangire guhunga. Icyambere ndabwuzubeshaho ya, icyakabiri ubwira imbabazi, icyagatatu ijambo icyambere mana we, icyambere mana ntabwibesha. Gwino kora igitangaza tukubone kandi bundi bushobozi. Cyagata iri jambo ry'Imana rirambwira ngo ndakitagira amatwi. Umunsi umwe wigeze kubwira ubutaka kubera Kora na Biramu na Dotani, ubwira ubutaka ngo mwabutakamwe mufungura inzira abantu ugira bamanuke. Urabikora. Hakujali utukufu heshima alikuja duniani ili sisi tuokoke. N'izina rya Yesu Kristo, n'izina ry'Umwami ma isanale tasiki pani la risalari te pasi portenizi ni mar des affaires koti sila kati. Tugushimiye kukuraha,
alikuja kuja duniani ili sisi tuokoke. ntabwo batugifite kuko bakwisunze bose babagiriye neza. Habe n'abahaye bababazwa twamenye amakuru kuko itangazo ryaravuze ngo bize binezeza Imana. Theogene yararinze aravuga ngo ikigaragazo si karande kandi si n'umurage. Bisika sana mitasi na odesi sumugabane wagabanye n'ibyago bikokamye ayo warize wayahozwa. hari igihe uba mu kigeragezo gikaze abantu bakakuvuga urajya he, bakakuvuga bongorerana ngo ndibuca, ariko bugaca ukongera bugaca n'ejo bugaca. Amen. abazi ko ari Imana ibagejeje hano aya masaha bayikomera amashi bafite Hallelujah. tabu zangu zikiisha nitamwona Bwana wangu akinikaribisha karibu Pumzike Hapa ndipo nyumbani, pao hapa ndipo makao yako, hapa ndipo makao yako, karibu pumzike. dushimiye Bishop na Madame n'abana babo. Dushimiye Reverend Kado na Madame n'abana banyu. Dushimiye Pastor Ben na Madame n'abana banyu n'abandi bapastori bose n'inzego z'itorero rya Foursquare bakora muri department zitandukanye. Tabu zangu zikiisha Itamona Bwana Pilinga asika labanda kolone katisa karibisha kule, karibu pumzike. hapo ndipo Kwa nyumbani pako, hapo hapa ndipo mahali yako, hapa ndipo nyumba yako, karibu nimuzamuri bikaza mwese sema haleluya sema hey kutwemerera kugira ngo tube kuri aka gatuti tuganira iby'ubwiru bw'Imana. Wamuririmbye wavuze ngo ubwiru bw'Imana burakomeye. Imana kwerekanwa ko ari umuntu ikamamazwa mu isi. Shimire abatumirwa mwese n'abakundira itorero, abashumba muri aha, inshuti z'inkoramutima. Sindabona abantu beza nkamwe, sindabona n'abahanga nkamwe. Narimba kumbuye duherukana hano turi muri topic ivuga ngo zamukiye Buroni gakondo yawe niyiri. Uyu munsi wa none kaba mbasabye ngo munemerere twakira abadukurikiranye online n'amashimeshi kuko n'abantu beza. Yesu alisema mimi ndimi njia ya kweli na uzima wa milele. Yesu alisema mimi ndimi njia ya kweli na uzima wa milele. Baba Mungu tengeneza njia. Baba Mungu tengeneza njia. Abatanzi nitwa Matayo Ntamahizi Muhoza. Nagira umugisha n'Imana ndamwe n'abana barindwi. Tacho dushinja Imana yarabikoze.
navuye mu rugo uyu munsi saa 11 nibwo nafashe imodoka. Hari umuntu twavuganye umushumba arambwira ngo namenya amakuru ko ubwiriza muri Foursquare. Noneho naje ndebye ndamubwira ngo yinoherereze. Nyibonye hari mu ijoro ejo mbwira umudamu uti ibintu birahindutse. Okay, ngiye mu kazi. Nagira umugisha n'Imana ndaza atinda kuri ibyo bintu arambwira ngo reka ngufashe gutekera. Ubundi urugendo rwanje rwa bugufi njana inkweto zibiri. Ubwo nubwo kuvuga ngo nugo umunsi umwe. Naje nambaye imwe n'iyindi nambaye uko mukanya ndataha. Uko ni urugendo rwa bugufi. Ngo arangiza aratekera. Hari umwenda wo kuruhuka ibi byose nashatse neza Imana ndakwitagiza. Nubona ushatse nabi uzaba utangije inzira yo kuja Jehanamu. Icyambere ndabwuzubesha oya icyakabiri imbabazi icyagatati ya icyambere mana we icyambere Imana neza muhumekera. Nibyo ngiye kuguheza icyambere ngo nuko yamuhaye izina iramubwira ngo uzabasekuruza w'amahanga. Ndamukiriza mwene wayo umubwire ngo hari ayo bakwise ariko Imana imanuke muri uru rukerera yongere kwitirindi izina. Mama nalipanda Shilo ili yaone umpe mtoto. mama naiya Nalipanda Shilo ili yaone mama naiya ya Samuri bikaza. Hallelujah. Uzabasekuruza w'amahanga. Hariho umubande hagati. Hari ikiyaya kinini yarasize yaragiye. Ibyo yarasize harimo bene wabo, harimo se, harimo nyina, kuko yahaye agaciro cy'Imana yavuze. Imana iramubwira ngo ngiye kuguheza izina. Izina jina. Ndahanuye uyu mugoroba witwa runaka ariko data wo mu ijuru aguheza izina. Reka nkubwire umunsi mwagiye Canada tugeraga ngo abantu bose bari bazi ko muzajayo, ariko Imana warabivuze ndi kubakurikirana mu gitaramo ku cyumweru bavuga ngo bavukiye Musika. Siko wavuze yego nari gucya amategere w'Umusika. Hari n'ibindi tarakora ariko kuko niyijire icyo yavuze ikagikurikiza amaso nubwo isi itabishaka. Ndakurahiriye iguheza izina. Iguheza iki? Reka mbegere neza nimugire turanga seberije. Reka gushukira kuri se. Mamana alipanda Shilo ili yaone ndavuga ngo muri abagabo kumenya ibyo Imana yakoze. Imusika tekereza ugituye hariya na muzehe mwese n'abakuru bawe n'abarumuna bawe hariya ikibisagara twatuza twese n'abakado twicaye gutya utaramenya ho Benari ko ari wo muzashingira. Imana yonyine ikamimuzana bene akaza yarangiza ati nagukunze nawe ukavuga ngo yego. Ubukwe bukaba Satani atabishaka. Ndahanuye uyu munsi wa none yabishaka atabishaka hari izina. Waranejeje umuntu kutamenya aho yavuye no kutamenya hari nahayaje passe preza fiti ni kibazo gikomeye. Ndasenze uyu munsi wa none abizeye Imana haracyari izina Imana ibita. Imana ntirabura amazina mu ijuru. Abantu bo bayabura ariko Imana ntiragira gute ntirabura izina. Nimuzamure ibiganza. Haleluya haleluya. Uravuga ngo Musika
ndavuga ati Imana ishimwe. Bigomba kuvugwa kandi bikavugwa tugihari. Icyo ni cyambere. Imana yarirebeje urugendo ruri Ibrahimu yakoranye nayo ngo arumvishwe ijya aravuga ati pete Ibrahimu na mimi sitanyamaza, utakuwa baba wa mataifa, hapana wa taifa, wa hapana wa bisubiyamo uzabasakuruza wa hapana wihanga wa. Namukiriza mwene wanyu mwicare mubwire ngo tuze umutima, iracyafite kuvuga kandi kaguheza izina. Mamana alipanda Shilo ili aoe makomye amasheri. Mamana iya alipanda Shilo ili aoe sentesi yawe reka kwinonera uyivuze. Ndatangaje uyu munsi wa none nubwo isi zitanga, nubwo isi itazamenya aho wavuye, ariko Imana yakuranye izi aho wavuye, izi nakuri, izi naho wayugana. Abandi batutegereze bazamenya agaciro kaho uvuye, nakuri naho wayusha. Imana yakuranye izi aho uvuye, izi aho ugeze, izi naho wayusha. Sha ubundi se urakurindike. Nimukomere Imana amashimisha. Ndashimiye Revera wanje watashe, kandi kuvuga ngo Revera banze wakugishije nawe uze guheruka ntibabyoroshye. Yeme ndamushimiye ku magambo yabwirije. Iyo maze gukora ico kintu kaguha izina ntibivuze ngo bigaragaze undi bikugeraho. Nivyo byambere kandi ndarwandiko bizabyandika. Nimuheze Imana icubahiro gira mvuga yemagambo. Haleluya. Bibiri ijambo ry'Imana rirambwira ngo Imana nguheza Abrahamu condition. Iramubwira ngo Abrahamu tusohoke muri iyi voyage ngugendane na bene wanyu, kuko umunsi navuganye nawe tibarimo bumva iryo jwi. Ninje nawe ugende n'umugore wawe n'ibyo ufite, ariko bene wanyu bose reka gufata munshwi wumvise ngo uzane ibindi bintu Imana itakubwiye kujana navyo. Umva amagambo y'Imana, tangazo la neno. Bibiri irambwira ngo nubwo bimeze bityo, nubwo yajanye na Sete, nubwo yajanye na bene se Loti, Bibiri irambwira ngo Imana yemera ko aja mu butayu. Mushumba wacu Fidele, Imana iguhumugisha. Ishobora kutwita izina, ariko ikamera ko n'ibigaragazo biduhonda, ikamera ko neza tubyinjiramo, kandi yarangiza igakomeza ikitwa Imana, kandi icyo yavuze na hejuru yawe ikagisohoza. Uyu naje nahuye nabyo mu Bugande, uwo natanzeho 8 iramujana kazandira amarira kamanuka mu mutima. Umwana w'amezi 6 akarira. Ubu ni umukobwa mwiza, ari mu mugeni mwiza cyane. Nushaka kureke kuyakoma, ni umugeni mwiza cyane. Jawa zatangara n'abantu, reka mbabwire. None se nuyakoma ni Amina, nutana yakoma iyamuzanye ntapfe wa munsi. Kuragera se nguwiwe ndahari, ubukwe bwiza buzaba kumanywa, kuko icyo yavuze hejuru yacu izagisohoza. Naje ndashaka kubwira umuntu wese wagize ibibazo kandi yaravuze haracyari ibyishimo, haracyari ibyiza Imana ihayigena ku buzima bwawe. Tekereza umuntu kumupfusha uri mu gihugu utavukiyemo, nari mu gashamburete rido
rito abana bakaryama naje karyama hano twarangiza uwo twari tumenyere twese ujukira mu gikoni arabu Pendeza wari ufite imyaka 10 n'ingahe nawe ataramenye no guteka ibintu birakomera abagabo muzi twese ko turi bitambame cyane cyane abavukiye muri Galarake ni gitangaza yakindi twabwe kwa umugabo aje mu gikoni ariko yihiri ko harigisha abantu Musifuni Mungu wetu kwani ametutendea tutamsifu tu aliyetoka juu shangilieni Mwokozi wetu ni musamburi haleluya haleluya ndibutse n'ukurukima mirangiza muri ivyo bibazo byose irambwira ngo mata humura tukira abayumbe gusa na revera n'uyu mugabo na bishop Karege abayumbe gusa tuvi Kampala tugatarama mu Kanogo muri Alarum uyu wacagiye kuzamura bintu kandi ndi mushaka ngo maze nitonde ni muzamura ibiganza sama tutarahabizina icukora nico kiza kivuga tutarama wawe tarama abantu nibashake basakuze wawe senga abantu basakuze wawe ririmba abantu basakuze ariko iyaguhamagaye irahari tubereye maso amashiwe iyaduhamagaye muri cyo bibazo iraturaba neza iravuga abagabo kubakomeje kuntaramira nubwo ari bigerageza umusumwe nzabahize ubundi revera uranga se nyoboye itorero ririmo abakristo magana hafi 8 n'imidugudu ingahe 5 ndabirata hose ndabarusha ariko yaguhaye izina ndawuzu byitanga cyo ni cyambere tarakomeza icyakabiri ndahano uyu mugoroba uyu munsi wa none Imana ni kwiterenda izina ijambo rya kabiri yakoreye Ibrahimu ryanejeje cyane ni mu gice cya 13 itangiriro n'umurongo wa 14 ngo amaze gutandukana na Loti iramubwira ngo sha Ibrahimu ngiye kukubwira iby'amaso atarabona nibyo utaratekereza ubura amaso urebe mu burengerazuba hari ibisubizo byawe mu majaruguru hari ibisubizo byawe mu majepfo hari ibisubizo byawe n'iburasirazuba hari ibisubizo byawe reka nkubwire iyi Imana wayikoreye tizi guhemba nabi tizi hemba nabi niyo ya mbere ihemba neza isi kandi iyo yaguhembye nta muntu uza witanga Ibrahimu ngo araba gute babona iburasirazuba hari ibisubizo ngo arebe majaruguru abona hari ibisubizo ngo arebe majepfo ibisubizo ngo arebe niburengerazuba abona hari ibisubizo ndasenze uyu munsi wa none Imana ya Isirayeli yahembye Ibrahimu nawe ikubwira aho ureba hari ibisubizo byawe kuko umaze iminsi ureba ariko hari ahantu utarareba Imana ni kwesa orientation neza ikakuyobora aho ureba urahasanga ibisubizo byawe hari ibisubizo utarageraho ariko ko nasenga ngo uyu munsi wa none Imana ikuyobore mwese si wacu mu gihugu cyacu kiri mu ijuru utegereje umukiza aje guhindura imibiri ishushanye n'ubwiza isisi iwacu isisi iwacu ishongira iragikora icya gatatu ngo umuheze imbaraga zo gutsinda urugamba rw'intambara yose kandi ari mu rugendo umunsi
imana ishatse kukugirira neza iziguheza imbaraga zo gutsinda intambara zose, kuko wowe ubwawe ndi wazitsinda. Ariko imana ya Isiraheli iyiguhaye imbaraga uzuzitsinda. Ngo atabara umugabo witwa Loti, ngo amaze kugenda n'ibyiwe iminyago bayijanye, Ibrahimu aramanuka ngo ararwana, ngo azana n'iminyago yose. Reka nkubwire, imana ya Isiraheli iguheza umuntu kararyosha ko kandi ngasubiye. Imana ya Ibrahimu na Isaka na Yakobo iguhuza n'umuntu hari intambara warwanye, ariko hari ikintu cyakunaniye, kandi umuntu ikuzanira umuntu ufitanye izina n'Imana n'ubusabane n'Imana. Nagera ku byawe azagufasha ku rugamba. Ushobora kuba uzi kuririmba ariko gusenga byarakunaniye, ariko niguhuza n'umuntu uzi gusenga vitaeleweka. Nimukomere Imana amashimeshi cyane. Icyo ukora nicyo kivuga. Ninjiye mu ijambo, iba nkukora ku gasirimba da. Petero na Yohana walikwenda huko kwenye hekalu. Petero wakakuta kiwete kimoja kisipojiweza kinaomba chakula. Kiwete kimoja kisipojiweza kinaomba. Hari ibintu byanejeje mu magambo nasomye ku 18 murongo wa mbere no kumanuka. Imana buri gihe cyose zishaka ko duhishurirwa, kandi iyo twahishuriwe nayo zidukorera ibitangaza bikurikiranye n'uburyo twitwaye mu bikorwa byayo. Nimumva aya magambo. Imana yari yarabwiye Ibrahimu ngo uzabasekuruza w'amahanga, niwe muhaye izina, ariko ngo arangize isezerano riratinda. Hari igihe ugira isezerano rigatinda bitindishijwe nawe, ariko igihe wakomeje guhishurirwa Imana izikora igitangaza ikaryihutisha vuba. Umva aya makuru. Mwabana abagabo batatu Imana iguheza amaso yo kubona kure. Imana iguheza amaso yo kwishurirwa, kuko nta muntu wese uzuhishurirwa Imana ngo reke gukora ibitangaza ngo arangize kubabona ngo arirukanga. Hari ibikorwa bimwe tubikora dufite tubishizemo imbaraga. Bibiri ijambo ry'Imana ngo ubwami bw'Imana burananirwa kandi intwarane zizabugishamo imbaraga. Ngo akora igikorwa cyo kwihuta, ngo arabinginga ngo mpite kwangu ni wape maji. Ngo ageraho ngaho arababwira atoya, ahubwo nimwicare muri aya mazi nanone tegura ibiryo. Ngo arikuta tegura ibintu byose n'ibimasa murabizi. Bibiri ijambo ry'Imana rivuga ngo barangije gufungura haba amagambo atatu. Ijambo rya mbere bamuheza umwanya wo kuganira, wakampa nafasi ya kuongea. Nuhura n'umuntu ukomeye akaguheza umwanya wo kuganira, uzabugiza umugisha. Kandi nta muntu ukomeye wo mu rwego rwo hejuru utarimo wo gupfa kuguheza umwanya gusa atazi ikintu gukuramo. Ndasenze uyu munsi wa none Imana iguhuze n'umuntu udafite capacity nk'iyo ufite, uguheza umwanya kugera gute mugira icyo muganira. Banezerewe amatara city paskite le côte bamuheza umwanya. No arababaza tese mugiye buruha ibirabaye. Baramubwira ngo tugiye kurimbura, baramubwira ngo mugiye kurimbura i Sodoma. Tuzabona igisubizo utahishuriwe. Bisubiyemo, tuzabona igisubizo utahishuriwe. Ubuzima bw'abahishurirwa bose Imana ntiziceceka ku buzima bwabo. Ndasenze uyu munsi nakendege nkeya utunge guhishurirwa, kuko abantu bose bahishurirwa Imana ya Isiraheli yabagiriye neza. Icya kabiri ikitujanye tugiye kurimbura. Icya gatatu aramubwira ngo nimusanga y'abakiranutse ota muzabarimbura. Namubwira ati no, reka nkubwire icyo ukora, icyo kiza kivuga. Kinavuga gusa kiza gihagarika imigambi mibi, kiza kinehagarika gusa kiza gituma umenya amabanga. Icyo ukora icyo kivuga. Reka ntabye haleluya. Tangazo la neno. Haleluya, haleluya, haleluya.
principe pendant la domestication des 4 visant pas par des formes stite passe ngo bituma Lote ngo wagiye i Sodoma abona ubutabazi hariho bene wanyu batari mu bisubizo ariko nuhishurirwa ugahura n'umuntu ushobora kuguheza inzira bigatuma bene wanyu batabarwa bigatuma bene wanyu babona ibisubizo kudahishurirwa kwawe ko kurazana amareta bigatuma ibibazo bikomeza kwinjira mu mago ariko ndasenze uyu mugoroba w'uyu munsi wa none wowe wamenye Kristo tunga guhishurirwa Ndio. Mwimbieni Bwana anastahili heshima. mwimbieni Bwana anastahili mwimbieni Mbieni haleluya. Kwa shangwe Na furaha. ya mwimbieni Mwimbieni haleluya. Kwa shangwe na furaha. mwimbieni Mwimbieni Bwana. ai anastahili mwimbieni aha Anastahili heshima. mwimbieni haleluya Kwa shangwe na furaha. mwimbieni we Abrahamu Bibiri ijambo ry'Imana rirambwira ngo arangiza aramubwira ngo nico nashakaga hariho mwene wacu tukirengagize kuvuganira bene wanyu. Reka ngiye kuvuga iki kintu mucumve kandi kibafashe mu Abanyafurika mwe mu Abanyafurika mwe cyane cyane abakijijwe twige kuvuganira nico kitunani tukaririmba ariko kugira ngo uvuganire undi riye ahubwo uvuga amakosa ye aho kuvuga ngo inkomezi zibahoze nazanye ijambo mu Abanyafurika mwe mujye kuvuganira mwabarokore mwe mw'Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi nta muntu uzi ukomera udafite umuvugiro. Abakiyafite muyazamu pesita pase namukiriza mwene wanyu aho ngaho umubaze ngo se uzuvuganira abandi cyangwa uzubasenya. Aramuvuganira Imana ya Isiraheli gato umenye kuvuganira Fishers umenye kuvuganira muri iki kinyejana turi abagabo bo kuvuga nabi turi abagabo bo kuvuganira Banyarwandakazi twige kuvuganira ukomera Imana amashimeshi ngo jawe sinzi kwazaririmbaho bagushiza ahangaha kiwona menya no kubekinga nimba utazi kuririmba musengere nawe umuvuganira kumuvuganira si mu magambo mu bikorwa byose wanyu nakora ubukwe mushigikire nico kitunani ariko kuvuga dupunguza amagambo tugira ibikorwa iki kinyejana zica amagambo intumwa zari zifite amagambo intumwa zari zifite ibikorwa byabo n'ubu turacyari ko tuvuga abahanuzi ntibari bafite amagambo bari bafite ibikorwa Imana yatumye ngo mwumve ibikorwa byacu nina siri naye Yesu yanifanya iwe jasiri amani nayo yanifanya niwe jasiri yaniburudisha nikiruka nina siri yanifanya niwe yaniburudisha
ndababwira Esther, nunanirwa kutuvuganira, nunanirwa, hata kama utashindwa kututetea, Mungu wa Israeli yaniburudisha, nikirukaruka nikiba yaniburudisha, kimutekereze ngo Imana ariza kutuvuganira kandi muturanye na mwene so ngunanirwa kumuvuganira. Hakika ya Mungu wagize neza. Bariya baririmbye ngurangize urabekinga, urasubira kandi uramanuka igitaramo, abantu bose baranezerewe. Buriya ibitaramo n'indirimbo zose zaririmbwa hano, nta muntu waririmba wenyine ngo yibekinge. Umuntu wese no gushigikira undi. Iyo tubikoze ijuru rizarisenya abasimu, inzira zigacika, aho tari ziri abantu bagasubizwa. Mu materaniro nuko bimeze. Ngo arangize aramubwira ngo nubwo utatuvuganira, hata kama haututetei, lakini Mungu wa Israeli atatutetei. Reka ngubwire icyo ukora nicyo kivuga. Mordekai ngo akora ibintu bitatu. Nimuheze Imana icubahiro, nimukomere Imana amashimeshe bivuga. Haleluya. Ijambo rya mbere ngo hagaciro akaza akora. Gauza hagaciro kikurimo utaragiha agaciro. Ndanezerewe. Bisubiyemo, gauza hagaciro icyo ukora wowe utaragiha ishariki. Buhaye agaciro nubwo mbutiza, buhaye agaciro. Umunsi utazaha agaciro bikurimo, isi ntizabiha agaciro. Niyo mpamvu nzambwiriza nkavuduka, niyo mpamvu nzambwiriza ngashiramo n'indirimbo bagaciro iby'Imana yashizemo. Umunsi utazaha agaciro, siku hautapatia thamani byenye Mungu aliweka muwe Ndanezerewe Matayo yaniburudisha, nikirukaruka nikibozana, nina siri na yawa, nina siri na Yesu, yanifanya niwe na siri. Kumeka bakoma amashi. Baba inayo liki, yanifanya niwe na siri. Yaniburudisha, nikiruka. Haleluya. Icyakabiri ngo arangize ngo amenya agaciro kahakorera. Mbese amenya agaciro hakorera. Humura wowe ndi washokoye, ndi watemye ngisango, ariko twebwe amabavu yaruzemo. Amenya agaciro hakorera, amenya agaciro ahari, amenya n'agaciro ahakorera. Reka nkubwire, menya agaciro k'igihugu cyawe, menya agaciro k'ikanisa, menya agaciro k'umuryango wawe, menya agaciro ka business. Nushaka ubucuruzi inyanya, menya agaciro. Nta muntu uzamenya agaciro wowe utakamenya. Nushaka ubucuruza dodo, icyo ukora nicyo kiza kivuga. Abantu bose bacuruje bakagera kure, hari abacuruje ubunyobwa kuko babuhaye agaciro, ubu bubatse. Nimuzamuri bikaze zama. Icyagatatu ngo yarazi abanzi b'ibwami, yarazi abanzi. Nta muntu udafite abanzi. Umubiri wawe ni umwasi, Satani ni umwasi, isi ni umwasi. Ninde utamufite se? Nushaka uburi muremure warize, abanzi naba ni batatu. Ariko numenya ukijua kama una maadui.
ngo yama bakurikira igifuraro kiza kivuga ngo anabakurikira butoge abakurikira adahumiriza akipe pase arabakurikira bikitani natereshe ngo bafite inama yo kugirira umwami nabi yamavuga ngo muri bishe je wagaciro hano ndakaza n'umurimo ndiho ndawuze ibyo nkora ndabizi bigomba kuva mu ico nubwo ntavuga ariko ibyo nkora bikavuga agasirimba sha Ntibyaba mu magambo birandikwa. Attention n'inyandiko. Ndamukiriza mwene wanyu. Umubwire ngo uzoza ukora byose uzawandika. Ekiri izirama habe n'abapfuye ni bibliothèque kandi bazayisoma. Sibo bayanditse. Ko site passé. Abanditse sibazagira gute? Sibazayisoma kandi uzayisoma. Hari ijambo azavuga. Ndatangaje uyu munsi wa none. Ibyo uhaye ukora. Hari aho byanditswe. Ibi bitaramo tutarama gutya. Hari ahantu yabyandikwa. Iki gisirimba turi mu gusirimba. Hari ahantu byandikwa. Amapendo tuvuze. Hari ahantu byandikwa. Ababituka babituke, ababihinyura babihinyure, abakata uduce badukate. Ariko Imana yacu hari ahantu yayandika. Ijayandika mu gitabo cy'ubugingo nubwo isi takwandika ariko ijuru ngo rirandika. Ibyo ukora nibyo bivuga. Sikiliza habari. Isaha yigeze ibyo wakoze biza bivuga ku mwanya kandi uwanditse si uzusoma. Mfalume akachanganyikiwa. Ndatangaje hari ahantu hari igisubizo cyawe habuze ukundu babone igisubizo ariko Imana igiye gucanganyikisha aho hantu hanyuma haboneka igisubizo cyawe wondi wabyumva ariko ndimo guhanura mu izina rya Yesu Kristo. Bisubiyamo hari ahantu hakakaye hari ahantu hari igisubizo cyawe ariko ndurahinjira ariko Imana igiye kureba icyo wakoze hanyuma birandikwa. Imana ikuvuganire kurikiranye n'icyo wakoze. Habari zirafika. Dore bugiye kwira horana ningoga. Uzanya makuru ninde uwanditse ayahaye nde? Umwami. Capacité yabasomye sabo mu kagari, sabo mu mudugudu, sabo mu murenge, sabo mu karere, mu rugwiro. Oh, Kongo. Mbisubiyamo abasomye si ministère ya défense, si éducation, si communication. Abasomye ni mu rugwiro. Imana desipes igiye kukuvuganira ibyo wakoze. Isaha yigeze hari abakobwa bari aha ngaha ko baramavuga ngo ntibagishatswe. Ninde ubabashe? Nimugishatswe ninde ubabashe? Na Joyce wo mu Mutara afite babiri. Ninde ubabashe? Nimutuze. Ninde wababesha kandi giseke cyakizenguruka. Wowe komeza utarame, komeza usenge. Wawe wosanga arangiza kaminuza. Bangahe? Aho. Narinzi babiri. Nimugere. Yazamura. Hari ibyo wakoze. Nimukomere Imana amashimishe. Mordecai naho ngo afite umwanzi. Maadui watapatwa na haya hii masiku. Abanzi bagiye gukorwa n'isoni ku mugaragaro. Ndabitangaje ndahanuye wari umwanzi wagiye gukorwa n'isoni. Hari ibikorwa wakoze Imana igiye kuhamagara igitabo kandi icyo gitabo niba gisoma ibintu bigiye guhinduka. Hakika abahagaze imbere y'ibyawe hari igitabo cyanditswe.
umwami aravuga ngo se nta muntu wawuzerera hano hatariho Hamani. Naho Hamani yazanye umugambi iwe yarakoze, ariko ibintu ndibyanditswe. Umuntu nakurusha kwandika arakomeye. Nubu natangiye kwandika igitabo, atazacandika gute? Abandi se babyanditse kuva mu bibogobogo dusengera abantu bagakira, abandi ingumba bakabyara, ababuze abagabo bagashakwa. Abazungu azamavuga ngo ho yanyereye akama yandika. Sinkaswa abantu bafite ubuhamya bukomeye. Nohera mu bibogobogo wohera musika duwo kwandika igitabo. Imana kirasubiza ko ndacandika nagitangiye. Nimuhazamura ibiganza. Ibiri jambo ry'Imana baramubwira ngo ni Hamani uhari. Hamani! Ngwino uvuga amakurusha. Ukunda amugenza ati ataza mwambika ishenete, izahabu, ifarashi. Okay. Uzu umuhungu witwa Morodekayi. Umuyuda. Umuhungu wataramiye Imana. Umuhungu wakoze ntiyareka gusenga. Atinda kugisubizo cy'amasengesho. Amenya agaciro k'akazi. Nimutamenya agaciro k'ibi bitaramo, mubaza bari hanze basiga babishaka bakabibura. Habe nawe wawe warabibuse, ariko amasengesho wasenze nuba aracyari ko gukamira. Amasengesho ni inzungu idateka. Amasengesho ahubwo abandi bose bazakritika bakavuga ngo ndimusenge. Jewe Matayo nubwo bose bo bivamo sinobireka. Bintungiye abana bikabigisha sinombivaho. Icyo ukora nico kivuga. Baramubwira ngo utabuze na kiwe. Ibyo byose uvuze ubikorere Morodekayi. Ishire ngo muri uwo mwanya, ariko si wewe. Ube nga Hamani. Arangiza umwami akubwire gutya. Morodekayi kubera kudacika intege, kumenya agaciro k'umurimo, yama kicaraho. Umva baramuhamagaye ati sha ingia kwenye maji unawe. Baada ya hapo ona mavazi ninde protokolo kumwambika Hamani. Ariko nagasuzuro gakomeye. Ndatangaje uyu munsi wa none wari umwanzi wawe. Uyu munsi wa none kubera ibyo wakoze bigiye kuvuga Imana ya Isiraheli igiye kukuvuganira. Ndangije ku magambo twasomye. Yesu aravuga ngo sinzakora ibyanje, inza nkora ibyo data wagize gute wantumye. Marizo mwicara dese uri mu gukora ibyanje. Nimukomere Imana amashimeshi. Ngiye kurangiza. Ndangirishe muri ayo magambo. Natangaye na Yesu. Arongera arantangaza ku magambo abiri. Umuntu wari uvuye mu ijuru arizi warangiza aravuga mu baturage, singomba gukora ibyanje, ngomba gukora ibyo data yantumye. Yeme dore kishe abanyafurika ngiki. Muri Afurika hari ubutunzi mwese mwarize, ariko kubera kudashurirwa uburyohe bwa Afurika twashiriye mu bazungu. Aba batipe bakoze imishinga, abahungu babo bamwe babaye abantu b'ibiyobyabwenge. None twese abafite imbaraga muri Afurika ko baraduseha. Afurika nirangiza ibura abagabo kandi ari twebwe. Uko abantu bari aha ngaha bize mwokora amakamba, mwokora amaproje, ntimubura finance. Habe n'abazungu twobakoresha. Muri Afurika izahabu niyo ziri. Umuyaga uraturuka muri Afurika. Inzuzi zemewe z'amazi amatabanza gucana handi ni muri Afurika. Ariko ibyo zose ko turabishye twarangiza tukananirwa gukora. Abahungu muri aha mwese mufite amaboko, mufite imyaka 20, 25 uracyasabanye ku isabune nawe umuye kumesa. Mufite ikibazo gikomeye. Ico mukora ico kivuga. Kubona ngo abantu baraha bangana gutya. Yaje kuba Nigeria ibi biseke byose babyuzuye amatu, ariko kubera kuko tudakora kibazo. Niyo mpamvu umuntu wese ashaka ngo akore muri ofisi ikomeye, mureke ubunebwe. Mureke ubunebwe. Jewe nubu ko ndahinga imirimo, n'uyu mwaka ushize narahinze kandi ndi revera. Mu ikanisa ntawuzi undusha umushahara, mfite umushahara wanje ndibo uhengeka. Mbere yuko baheza abandi babanza kurisha. Umugore wanje aracuruza,
naramubwiye nda bintu no gutanga gusaza halewe no gusirimba vuduka dukore wavukiye Bukavu nda bintu byo kurera tuja mu murima ufata isuka tubagare aba bana bose dufite bafite umuvuduko nda apeti bigeze babura nitudakora tuzavugwa hano muri uyu muhana mwaba Kristo mwe turirimbe gusa nitugende dukore ukakonga ko ntimukumva kubera kuko nyine umunyantege nke yumubwiye ukuri ndaza yumva nongeye kubivuga abakeneye kurya inanasi mu mujyi wa Kigali apeti ntibuze ibirayi n'amafiriti apeti ntibuze icyo ukora icyo kivuga ko murakora iki mwabasore ko murakora iki murabe bituza mufite murabe imbaraga mufite ubu mwese mwogira kampuni mugashaka ibyangombwa muri Kongo mwakwimba izahabu na hano mu Rwanda zirahari nta hantu hatarakaza ariko kubera kutimenya mwe ngo yatinze dusirimbe mugiye gusirimba murake turushika isirimba twaragisirimbe twadukora nagaza ngenda mu murima ngatema saa 12 za mu gitondo kugeza mu mugoroba saa 12 haho natemye icumweru umugore akahatera ukwezi n'amayinga nimshinoro gusa nuko nazibuze ariko iyo ndaza kuzibura mwagira ibi bituza mukagira naye amaboko mwananiwe gukora amashirahamwe ngo muhinge za ministere ziruzuye bamwe ariko igitangaza Fishers mwese mwatambutse hari ndavuga ngo abasore mwokora igihumbi 5 amezi 3 yorangira mugakodesha isambu iriya imusanze ibirayi byomanuka Nyabugogo imodoka itarashika mwamubonye isoko none gusa ngo turirimbe ngahe ni muririmbe biraba ngo saho umugisha amaboko agira gute ubaza bari muri Amerika binjije umutwe muri company nubu ntibakibona n'umwanya wo kuvuga ngo batarama none twe turi muri Afrika ariko gitangaza cyane icyongereza mufite igifaransa mufite mwakoze amaproje mwagize ubumwe mwasabiranye mugakora mwarangiza mukabwira Imana ngo zana amafinance ubukira bwa mbere n'abantu nukuvuga ngo Afrika abasore ifite n'abakobwa ifite nta bukene bwo muri Afrika ariko kubera kuko tutaye dukora ubukene buratwishe warangiza yanabivuze neza sinshaka kubisubiramo ariko yabivuze numva nisho naje umukobwa wanje mu kugara kambwira ati mpeza nje gukoresha mu mutwe gitangaza kira joli ufite imyaka 23 kuragwa muri $24 kuransa bisabuni wewe muheza $100 genda utangirira ureke kungora kuko ndi wongora kunzara ngore ku musatsi ngore ku mahereni kandi umbwira umwana w'umukobwa nano gukora yangiza ntafite pole kudatobora amato iyo barayatoboye kandi sigitobore sikimu none murayatobora ni murangiza munanirwa gukora erega azaberwa nayo ningahe azaberwa wayashizeho ibintu kuko n'ubundi niko mwahisemo ibyo se tubitindemo ariko dusirimbe dukore ibyo umuntu akora nibyo bivuga nubu maze gukodesha imirima yanjye nubu ndahita manuka mukanya kuwa mbere zoja kureba iyo mirima niturangiza dutangire gushaka abahinga sinosubira guhinga no gutanga ifaranga kuko gihe cyo guhinga cyararangiye nosubira guhinga kandi hari abakristo mfite haramo ngomba kubona bari hasi nkabaheza ifaranga kugira ngo nabo bakore icyo kigakomeza ariko kuvuga gusa ngo turimba niturangiza tidukore izi nizo nyigisho zo kubabwira ibya Paulo tukababwira ibya Yeremiya tukababwira ibya Ibrahimu yarakoze n'umugabo n'ubu nyine turacyari ko tumuvuga nimudakora mwabasore isikirirukanka twebwe twize twigiye ahangaha abandi ubu nyine mwigiye kuri za mudasobwa no kuri mapipitre ariko abandi uzababaze ariko barakoze baraturera n'ubu turiho nimukore icyo umuntu akora icyo kivuga